Ej, Pivo. Pivo. Joj, kako dlaku ima čoveče. Šta je ovo? Čekaj. Se plepala, ha? I veliki pozdrav svima, moje ime je Vučko, a vi gledate moj novi klip. Dakle, kao što sam obećao u prethodnim klipovima, radio sam na poslu, jednom je prozujalo onako kroz glavu, ja želim sijamsku mačku. Šta sad da radim, razumijete, jel, novac i to, mislim, ali ja kad kupujem neke stvari generalno, ja gledam da te stvari, znači da to bude tipa i za tehnologiju i tako, ne gledam da uštedim, ja gledam na kvalitetu. Sad to je malo gruba usporedba, ali što se tiče cijene mačeta neću da govorim o tome. Uglavnom, u tom trenutku sam imao taj novac da priuštim sebi tu mačku. Vi znate mnogi da ja obožavam kućne ljubimce, imam mnogo kućnih ljubimaca, znači imam vani čuburuška, žuti, Sivko. Sivko je rasna mačka, ali to rasna mačka ne u fazonu da sam ja njega platio, nego ja sam njega dobio i on je od obične majke, uglavnom imaju jake gene i tako dalje. Imate klip vezan i za ruske plave mačke. Znači, mi ćemo sad fokusirati na našu Marinu. Zašto sijamska mačka? Jednostavno, najviše radi toga zato što one imaju, znači, kao što možete da vidite, izražene ove plave oči. Znači, bademasto plave oči. One inače dolaze sa Tajlanda, tamo je njihovo porijeklo. Što se tiče ove rase mačaka, ljudi, mene je ovo oduševilo stvarno. Ali prije svega, znači, kucao sam Banja Luka i našao sam sijamski mačići Banja Luka. Dole ćete imati link u opisu da zapratite ih, tako da ne radim ja ovdje, da se mi razumijemo, nikakvu besplatnu reklamu ni ništa, ali smatram da su ljudi prekorektni što se tiče ovih ljubimaca. Ovako sad, šta sam dobio prvobitno uz Marinu, znači dobio sam je u kutiji. Sad ću ja vama tu staviti video, dobio sam je u kutiji i ovdje sam dobio pismo koje se otvori, kao što vidite, i dobijemo ovo. Sad, šta ovdje piše? Kaže, mazi, pazi, voli i čuvaj. Kako da kažem, mali znak pažnje, ali mnogo znači. I ovdje kaže, thank you, hvala. Dobio sam to i dobio sam naravno, sad ne znam kako se to tačno zove, ali dobio sam ovo. Dobio sam papir znači ovdje, gdje mi imamo, znači, uvid da je ona vakcinisana. Znači, evo ga, tu imamo i pečat i sve. Tako da, što se tiče stvarno korektnosti, evo imamo i šta je primila vakcinica. Što se tiče, znači, korektnosti ovih ljudi, skidam kapu, iako je sad nemam, šešir nebitno. To je što se tiče njih i što se tiče same nabavke ove rase. Sad, iskreno, ja imam ovdje neku skriptu, kaže da kratka dlaka, kontrastne boje, ušima, repu, nogama, licu. Naravno, ona to sve posjeduje, znači kada se tek rode, budu skroz bijele, kao snijeg.
a onda vremenom počnu da im tamne šapice, da tamne ovdje, da tamni glava. Bukvalno izgleda kao lemur neki, što je meni jako interesantno da tako se mijenja ta boja i onda će ono, fazom do kraja života će ostati u tom tonu, znači u toj boji bit će sva tamnija, tako i to. Naravno, Marina je klasičan primjerak te rase, znači evo kao što vidite, to je moja Marinica. Evo, vidite. Isto je zanimljivo da je ona jako mirna ovako u ovome položaju gdje druge mačke bi inače izludile do sada. Ona je jako mirna, nisam primijetio nikakvo iskreno linjanje i tako dalje. Sad ovako, šta je zanimljivo kod ovih mačaka? Zanimljivo je da su one pričljive. Dakle, bukvalno kao da, sad ako niste imali psa, kao da imate neku osobu. Najlakše bi vam tako opisao to. Ona ima specifičan neki prodoran glas. I sad baš sam zapazio, recimo ako ostane sama u sobi, s početka ona bila stalno na krevetu i onda sam ja njoj napravio ovdje da ona se može popeti, da skoči na tabure, da može uzeti sebi da jede, da pije. Na početku bila je jako arogantna prema mojoj Lu. Lu, ćeš doći kako? Jako arogantna prema mojoj Lu, mojoj mini čivavi. I to mi je bilo onako, mislio sam bukvalno sam stavio prst na čelo, rekao, šta će biti, razumijete ljudi, da li će uopšte ikako biti moguće da se prijatelje, pošto dosta je teritorijalna mačka kao sama rasa, znači vezana je mnogo za mene, to je ljudi nešto neopisivo, znači to nisam primijetio bukvalno ni kod jedne mačke, ovako što se kaže sovuce ili bilo koje faktički mačke, razumijete. Poznate su isto po inteligenciji i emocionalnoj povezanosti i ovome glasnom izražavanju, kao što sam rekao. Kad dođem kući, recimo, mene Marina dočeka kao pas. Znači, ona dođe, ona skače, odmah trči do mene. Dođe vam bukvalno da se zapitate, jel ja imam psa ili mačku, Mačka je po tome što može da skače, što može da, šta ja znam, jednostavno mačka, pas je pas, razumijete. Sad tu razliku da ne pravim neku ogromnu, ali na primjer, to me jako iznenadilo. Sad što se tiče njege, recimo i hrane, ona je, znači može se povremeno, rećemo, počešljati. Sad što se tiče hrane isto, znači ja njoj dajem stalno ovu Whiskas Junior i Junior isto ove, kako se zovu, granule. Nije neka sad da je prebirljiva mačka, stvarno je ona je, da kažem, normalna. Naušla je odmah na tutu. Inače ima simbolično ime, sad ne bi da pričam zbog čega ima to ime. Ali faktički ljudi, Marina, M-A-R-I-N-A, 6 slova je to ime, ljudi. Ona je to upamtila kroz 4 dana, evo, ako mi vjerujete. Što je jako interesantno, jel? Vrlo je uredna, a i također je tvrdoglava. Tvrdoglava je u smislu da ako njoj nešto nije sad po volji, ona će, kao naš, ko te šiša, otiće, znači sakriće se iza računara, gdje koji mač je bila, sakrivala se tako, plašila se. Onda sam počeo puštati muziku od 90 decibala, 100, razumijete, imam
Logitech Hyperboom, znači strašan zvučnik. Ništa, znači navikla se kroz 2 dana, ono, ja sam to postepeno počeo da puštam, znate. Jer od malena, ono što se kaže, gvožđ se kuje dok je vruće, od malena ljudi treba da učite vaše ljubimce nekim stvarima. Marina se jako dobro snalazi u zatvorenom prostoru. Također je interesantno i impresivno kada izvedete je recimo na povodac. Ovo će sad biti nekom bolesno što se mačka izvodi na povodac. Jednostavno ljudi, mačka je koja je rasna je namijenjena strogo direktno za kuće. Kome se ne sviđa to što sam sad rekao da se mačka stavi na povodac, izađi brate iz klipa, ono, doviđenja, adios, arrivederci. Ok, mislim, nervira me takav tip ljudi. Ima ona svoje omiljeno mjesto, a njeno omiljeno mjesto ni manje ni više je ljudi da legne, znači, kraj mene ovako. Znači, ona se pruži ili legne na mene. Jako impresivno isto. Ono, dobro i druge mačke to rade, ali kad vi nju pogledate onako u sumraku, ona je toliko smiješna mačka da je to nešto neopisivo faktički. Sa drugim ljubimcima ne da se slaže, nego ona se druži, ona je ne znam, karakterno je baš mačka za poželjeti kao rasa. Toliko je druželjubljiva da ona sama pokreće, znači, igru. Ona se igra sa mojom Lu, znači ona igra se sa drugim mačkama koje naravno čuvam te ljubimce. Nema znači straha jednostavno prema psima, prema ono, znači ona ide, ali ona je ljubomorna isto kao moja Lu. Lu je moja, kako da kažem, moja Lu vam je, evo je, sad ću pokazat moju sarmu, evo moje šarmice, moja šarmica, moje srce. Pričao sam i o tebi. Imate klip i o mojoj Luški, tako da možete pogledati i to. Vidite vi ovo, vidite me reći, vidite me. Evo. Zna znači da faktički upali računar. To se popne se tu ono kako ide, pije ovu vodu iza mene iz akvarijum. Dobro, ne vidi se iza mene akvarijum. Uglavnom pije tu vodu sa akvarijuma. To sve mačke inače rade, ne znam zbog čega, valjda im prija taj miris u šta već. Zna tačno recimo kada je vrijeme za neki njen obrok, znači ona će doći kod vas, umiljavat će se, ali prije svega znači idu zvučni signali, ide mjaukanje. Sad nisam uspio to da zabilježim kamerom, ali to je nešto što je jako impresivno. To jednostavno trebate doživjeti da bi imali najbolji uvid vezan za ove stvari što vam ja navodim. Ako vi imate ili posjedujete sijamsku mačku ili bilo koju rasu, volio bih da podijelite sa mnom u komentarima koje su to karakteristike vaše mačke, zbog čega baš ta rasa, i da jednostavno diskutujemo malo u komentarima. Što se tiče znači moje Marine, sve preporuke ljudi za ovu rasu iskreno. Znači nemam riječi kojom bi opisao moju sreću, moje zadovoljstvo. Bukvalno nekad, to jest više puta, to jest svaki dan. Razlog mog buđenja upravo se krije u njoj i u ovoj maloj što je sad ne vidite, što je iza kamera. Tako da ljudi, nadam se da sam bio jasan što se tiče ovoga klipa. Hvala vam svima na gledanju, zaista mnogo mi znači vaša podrška, vaši komentari prije svega, lajkovi, dijeljenje videa i slično. Znači imam tu sad i momka koji radi za mene thumbnailove, zapratite također i njega dole u opisu videa. Hvala vam zaista na svemu, a mi se vidimo u nekom od idućih videa.